Hagasi baka Department of Housing kalau penmi ya hukuman sedang ya kajing toket dak balik jengok. Ya ke jakabu je kitin ke supply dak Haryana Infrastructure Private Limited. Ki badan mentah hagi kudam je Housing Department bat kumjuru ke badan hagi kudam jong ki Community and Rural Development Block ke badan dapat khasi bat Janta Hill District. Nak kalian juga lok ayuk taru kala priang ya kajing ujor jaga seng Hinjurtrap Youth Council. Halo kan di kajing sam dari kajing shalan ya kitin dak balik betu ya kabang ngilak ban kenmau bah kitin nak ho 0.9 mm kat bah hakajing syapat kitin kedon tang 0.9 mm ka bamut bah kitin kiduna kajing stang hadu 4 mm mental ka sengi ka artarik unatong araja arpusau kinungilam jaga sang Hinjurtrap Youth Council ki officer jong Housing Department bat kiwe ki lek bat toket rengkat bat inquiry officer haga kudam jong Housing Department ke babu ikatin ke badan hapa nong mensong hakani ke ju hi kasngi na kaliang juga lok ayukta nang bau chairman ubak bidhar kal ong biya kini kitin ke badan kudam na kaliang juga Housing Department dadele kanamla banra na ban bu sawipat na ban bu be haga jaka ke bakidan haduk mentah haga juga pon na kaliang kalok ayuktaru kala thong ya Wipol Das MPS ulong Deputy Superintendent of Police Crime man toket ia kendi kajung ujur dekat seng HYC ban ayah ka report apa ka laterik jung berai bakandai ka senam arajar arpusau.